Nthe withire kwa uri na ukomba kwithirwa ukithikira maandiko ja mwathani nyuntu niwe untumite te ningwa mpumbiti kwithwa ngituma na mwathani natwikite o mwega kiri muturire jwakwa kumara na gucoka nkamucokeria nkatho nyuntu niwe mpenderere andita kirinyene kiria ntingiumba kuthugania ndingiuma kinya muciari wengwa atingiumba kundita wengwa achore batingindita na kinya anthu bongwa batingiumba ikundita ni mwathani wengwa umbite kwithirwa akindita kiri kirinya kiu kiria kionanitie thaiji ati mwathani ari ona uria ugaga atio ikia niu maandiko jombeti kuthaja kiuga na nkiambiria nkamba kwithirwa nkirombithia nyuntu jonthe niwe twithera kwa tukinenkera Murungu Baba ibwega nyuntu bwa kagita gaka ibwega ikanya gaka ibwega nyuntu bwa kutwendera ibwega nyuntu mwathani Murungu Baba bwa mutegeri na muthikiria ibwega nyuntu bwa mathabau jaku jara mwathani Murungu Baba ukaraga ugitutheraeria nikenda mwathani Murungu Baba kiuru giaku gikojura nikenda bara bajitwe bakora nikenda bara gushwa bagakuona nikenda miari iria ingirwe karuguka nikenda mwathani Murungu Baba tukombi gugukinyira gwo karinthi gitene kionene na nikenda mwathani ukojuria mathana jaku kiri bautwe promises irio twirite mwathani wakiao barabati kwije ba kumenya nyuntu bwa promises yu mwathani no twirite mwathani ugatutharima kiri maandiko mwanka turigare kana barabati kwije batege bamake mwathani bakiuragia anga imwathani uthithie te mwathani uthithietie mantu jaja mwathani ntukwena arua kwina maandiko jara mwana waku akomba kwithirwa akithikira mwathani wakiao jakombe kwithirwa jagimutethia nkorone yawe mathuganio ne jawe jakombe kwithirwa jakimuciura na gwita na mbere kumwainya arate na inya mwathani wakiao ukombe mwathani kumbujuria kirundu aku mutheru nikenda akomba kwithirwa akimbaririria nikenda oninte kauge bwa kwande ningwa ugwo koneke wigwe ritwenere Jesu Kristo in the mighty name of God I pray and believe. Amen, amen, amen. Ibwega sana. Na mworo tojwa ntukwenarwa ni gucokeria Murungu nkatho gucokeria Murungu nkatho amona bo nembethambije thanksgiving bara painge bethugana ya ku thanksgiving rira wajukia mbecha wekera karatasi ne kara ka thanksgiving kanisene waikia kanisene bo imbije ni bo bwega sana na banke bakathugania ireria weta ukunjite mbecha ciaku wethirwo gikia kanisene bo nyabu no bwega sana enderera wethera kwa impite gote mtu wina mbecha utumba ikwethirwa akejokia mbecha yu agechieka kire akekira kire basha na atika kanisa mwetonga wonthe umeta nara omba ikwithirwa akiuma no ajokia mbecha agekira basha na agatika kanisa na thanksgiving Bwana Yesu asifiwe gote mtu utumba kuthithia onto bou te bo borito mono te bo borito kujokia marigo je to tuikia kanisa na jetherwa jakiandwa na area na jaitwa jare thanksgiving te bo borito kujokia nkarachi yaku kire biugo biaku wethero gikia kanisa na wethirwa bikeandua na bikiuma mbete nyinge na bigitetheria mantu na jara kanisene ende mwathani ntukwenarwa na kwenda tumenya mantu mwanya ja thanks giving kana ja kumucokeria nkatho kento kirambije ogwe utumba igwicokeria nkatho rira wanenkera muntu gintu Bwana Yesu asifiwe utumba ikwethirwa karindi au mbezakire gwa nkenda utethio bona onthithiria riu uchiera ibwega sana no mwanka wethirwe ogwe ngikwira oni ibwega tonga ndi muntu utinchune gwe antu bara betagwa muntu atinchune u atibwa ongi nyuntu atinchune na atu itugukira uthio bo mwathani bweji kurema gutu ciogorera nyuntu mwathani narikana na bawa bacio gorera nyuntu bokore mwakuga ibwega mwathani omba kwethirwo tena biria ukwejanira na bianjara omba kwethirwo tena nyambecha nyuntu mwathani bionthe biawe takethera gwate nabio ende we wa mbere kwethirwa ukimucokeria nkatho mwanka wepo bwawe bukethwa bugitania na ugwe no gategera kire maandiko ja Luka 11
andiko ja Luka 17:11 ijombete kwethwa jakiariria rĩrĩa Jesu akũrũkĩrĩte gatagatĩ ga Samaria na Galili no mbere kwithirwa agĩtĩra na antu bamwe antu 10 bare bari na mũrimo jo mũtigiri ibo mbere kwithirwa bagĩmũtegera na bona Jesu na kũrũkĩte na bamwĩta na kajo bamwĩra woi Jesu tuigĩrwe kĩao na antu bare hapo kwithirwa Jesu akĩbaciũgũrĩra na akobona abera eteni bukachionanie kire athenjeri ba Murungu na tankwenda gukwira nyonto kithomo gikenderera kwithira gikiariria au nyonto kithomo kiumete kuma 11 mwanka 18 gikethwa gikiuga na riria bethirwa betete benterene ura bethirwa betabaгаcionane be ibetere bakebujaga no mwekire antu bare 10 ona akuona urethirwa akibwe mwerejo awejo ashokanira nyonto mutigiri kawatwikanga ndongo no mbere kwithwa chokera Jesu atirithia uthio bwawe nthiguru na Jesu arigara sana ethirwa akiuria atiri anga nto baba ti okare 10 na kenda bethirwa bagita nikitonto Jesu ugago nyonto batije gucokia nkatho nyonto bo bange kenda babwera na bethirwa bagita na ojo mwe iwe warikanire ethirwa agituria marujawe kana gitirithio thio bwawe nthiguru na tankwenda igukwira kwena manto jama ingi jara mwathani atuthithairia jama nene twitwonaga jama nini jara jetherwa in fact jama nene ijo tuonaga jaka jara tuonaga jaja manini ijo tuonaga jaka jateja manene jara omba omami ogokira okona jaka yonto bobo nini ogwo ketho ge atomeruke ze tutora twareretie meruke ogwo keja gwatwa yo anini ou wethirwa oge ankitibitare ende bato twije igo concentrate na manto jara jateja maana okona muntu age concentrate na ontobore kinya bote gwetania na bila mwathani amwete kere ogo concentrate nakyo ni wewe ngare kiriogo concentrate nakyo ni wewe njenene kiriogo concentrate nakyo ni into binge biria mwathani augete tweni onene bwegoro na bibi ondande na byonkabwa Bwana Yesu asifiwe ogwo urengethiro igwo wagitangi ndongo tegera mere anto babora yakari tegera mere anto ba 10 ora yakari bakiuga ito mwathani tuigerwe kiao ogwo no reru ore wariraira mwathani utuko na muthenya rira wetaga lunch hour ereta wa lunch hour what prayers okiromba mwathani agakwengoge onge akaririra mwathani kampe mwekoro onge akaririra mwathani gampe mwana ogwo no are na ko fast go kwinge ogwo no are na koromba go kwinge ogwo no itaga inyi chunche mono no etaga makanisene mwanya ogitaga gechunche kya kwewa ngoge onge agaitaga chunche kya kwewa mokoro onge agaitaga gechunche kya nabawe bakurokia skuru ende rera mwathani ethero agikuthari mana beyond ukagita ontobwa kurerua riria bange gucokia nkatho ogwo kethirwa uteau no mwekere antu 10 ombere kwithirwa agicokia nkatho Bwana Yesu asifiwe mwathani neterete gucokerwa nkatho ibaotwe mwathani neterete gucokerwa nkatho ibaotwe oria warokaga rokere gento thasta cia rokere no kuromba okera mwathani to Murungu wakwa imbije atena maromba ja thasta ijethaira gwa jakigeka imbije mwathani Murungu babote mamaga imbije ate maromba ja thakenda ijo wethaira gwa kigwa tha ici na kutharimire otiomba igokera thakenda otiomba igokera thasta nyonto bwae nyonto gwano atinyarere ogwano aero biria wendaga na nande kwa komuikairia mbeta na baasha kanisene okona ibombeta kongana arere akeza abitunye nyonto mande kona iza kuga bwega ngagotunya biumbere yaku no te woka thithie nyonto ne biakwa Bwana Yesu asifiwe na arwa mwathani na thori batwe nyonto itokorerwa itokorika na manto ja COVID-19 itokogeria ikorika no ratoreta
twikirite maski itukurikana uria tuthithiretie mantu ja manene ja marito jaria warombaira nja yaku utuku na muthenya ugwe thaici nukuthithia u riria wombaga kwithira ukiangania na kanisa igita rionthe ukiuga mwathani ndikana mbithirwe nkewa mwana ucio mwathani ndikana mbithirwe ngikira ngauniji mwathani ndikana mbithirwe ngiukira into another level thaici nombete kwithira ugikinyithio au mwathani augaga nkunenkerebio indi ugwe wethirwa ukimucoka utikuona jaria kumba gukuthithiria niki tonto ukuthithiria murungu waku ucio niki tonto utigukira uria wokaira mbere wethirwa ukiririra mwathani niki tonto ti umucokeria nkatho na kumwerenta nyonto mandiko ijwa gutwira kiri Philippians 4:6 ate gwera gweni na bugwera gwe okaire ne mwathani akuga na bumwira gejara John the bukwenda gukorokera kumuromba kumwerencha na kumucokagiria nkatho ende thina yetu ituombera kwithirwa tugitinyara tugakarira itebi yetu tukona turi comfortable bange baroka rukiri kwangurira bara bejete ashirika kanisa bakankura ite mwathani nategerete akona ate ogwa ngoge ukuthithia nikenda akwakiria ukwenda ende after au ate kuona kahiri mwathani agikutharima nikenda okone ana bare okwenda ikenda okone ngugire okwenda ukethirwa ugwo murombete kiwango kina ukauga mwathani mpangoge nonto noe mwathani faithful akwangoge akethirwa akiuga kambetera nchokerie nkatho nikenda nkamwa promotion ugwo gakira ki ukanganira guti promotion ukuona ikethira kwena marundu jara jethera gwaja gweterete giri corridors kwena marundu jara jeterete kiri merega ere erugori murungu baba nikenda ukomba igukurukiro ende nagwo tiona wethirwo kija unanga wethirwo kijenga ukethirwo kikarira ukethirwo we comfortable bora mwathani arejete gukunenkera bonge kurukie bora arakunenkere akauga nyonto te we mutanchonere kabukare Bwana Yesu asifiwe kabukare murungu te muntu umwere ibwega na mbeta aki wona nandi nkumwere ibwega imbi wethera gwa wariritie kirikie wa kia Thanksgiving imbi wethera gwa wariritie kebira beyond the wethera gwa kinenkanira mathabaone imbi wethera gwa ugite gurure abio kana wethera uge mwathani oningo kwera niambetete Thanksgiving and boboga bukethera bugikwa rotha rwa kwethera ugikirira au oni mbita tithe oni nditage shunshege komi mwathani ntukwere na arua na thori nonto egitarira wendaga no mweja time yeku no na joketie egitare akurira aja no mutumekirite obwega tutekorega no thambairia athenjeri kinya angare ciao no athambairia athenjeri kinya nyomba ciao no ritaga ngogire kuonekana ende thai nyonto no roikirwe kire another level ogwo tiombi kuringithia roje ogwo tiombi kuringithia sabuni ogwo tendeka kuonekana na suti ukianguraira muthenjeri roje nyonto kwena kiburi anto bakauga atia bange bakambona bathugania atia bange bakaigwa atia are murungu arakutharima agatiroragia bange bakathithia atia re murungu agukiririe into another level level wendaga ethirwe ikwewa mwana ethirwe ni ana baku bakuruke igerio rire murungu akutharima tharimire ka taiga gwanthoni ukienda mwathani igwa Anthony mwathani nawe kari murungu akiao te murungu uthoranga akithomo kingi ndirathomete kia Zaburi ariuga eye ni mwepesi wa asira te murungu uthoranga na ngetegera nkona mwathani rira kwendi gukukiria into another level namba kwamba gukutest kana namba gukuretera kigerio tugetegera kire Ibrahimu ethirwa kirombe gitene riraja aewe mwana Ibrahimu betha bakiromba na Sara baewe mwana na rira barombere baewa mwana riri ejere na agukura mwana ojo gwetwa Isaka mwathani aramwera Ibrahimu inkwenda wetonditira getunche na getunche keke sacrifice na sacrifice eje ya Isaka
nonto mwathani nenda gutegera nkoro ewe rekari thaimo wamba kwithira urugurite biashara kana ukethira urugurite kampuni eku kana ukethira urugurite gintu kingi kiria wendete kana ukethira mwathani agwikite kiri ngugi enene akwira atiri mbeca iu cionthe ukuona nenkerie cio kanisene na akeja tu through muthenjeri wa Murungu. Muthenjeri wa Murungu akwira atiri oni kwe indira nogera kwithira ngita maguru na inkuona mwathani na kutharimite rete gicunci kina nkirombere nikenda mwathani akomba inyagwa gukutharima ugeta ukiuga muthenjeri wa Murungu baraere bakurija mbeca athenjeri ba Murungu baraere bangugi ingi cha kwa kanyomba na mbeca cietu na ndi oni gakumbitia ngiri 10 gakumbitia ngiri 30 gakumbitia ngiri 50 ukaigua ororo sana na mwathani ari kuthima na gintu kinini. Mwathani akethirwa agikwa kiewa gya gutuika asha ogwa nyonto norokirirwe sana maobicine ogwa nyonto noraikirwe guntu gukunene sana mwathani atwire gukuthikira ara guciogorera ona ampombe kwithirwa ngikuthithiriria untu bu twire kuririra ukorirwe Ibrahimu na jukiri Isaka mutamburukiria uria atwire kuririra mwana egitari raja amwira jukia na mwathani no amonia atitiwe katurume kari nyuma yaku. Bwana Yesu asifiwe. Ne umo bango jo mwathani jwetha jokari rere akwenda gugwiki into the next level mantu ijethera kwa jomanetie mono reu irio wethera wokiona economy ekwithuki mbeca oticio ende uretwa michemanio ta michemanio ya makanisa ya gweta places kuraja gutetheria kinyana bara batio chiomba nonto kwena tora withete ntukune eku otiendi go Twitter no kuigwa ate kwena ororo go Twitter na ndero joro akwa rugakaratia ukorirwa mandiko ija kuga apo kaigwe nibo kithangika kare ni nyoni iria ite remaga kana ianda na njara iria ejana mwathani Murungu baba na michoka iria akamiunikaria. Bwana Yesu asifiwe. Ugitegera kiri mtu uria wethera gwa arungameni na mantu jaja mwathani jagucokeria mwathani nkatho womba kuria ogwe nkamucokeria mwathani nkatho nambi riria wona mtu akiromba for 2 hours kwena ntu barigara imbi mtu jethera wa kirombaga kana inya mtu akauga ntiromba inya 5 hours ende gucokeria mtu nkatho womba ku please mtu mono ngakwira atiri ukorirwa ni moguni jawe kinya jariku ne ukure Zaburi 1:3 rokuga ukerekagira mathukia jaku jonthe we ukworagia mirimo yaku yonthe mwathani ni we ukurekagira mathukia jaku jonthe kwa mwathani no we uturikanaga kiri mathukia jara twathithia riria twari mundune riria twari guntu guku thuku gutewe ingwetikio tathithia mantu jamwe riria ugwa wetaga ukethirwa we half naked no kaigua uri comfortable no geta kiri antu mbere no kathithia jau jonthe wathithaia na mwathani ethira agiguciogorera mwathani nini ke yakwa nciogorerete ntije jangana kimwira ibwega antunyukania na antu bara beagia ambeka kiriwe ampa favors ida ntumbe ikuga ithira nontu kari munene rera mwathani ethira areke kuthitheria onto bogo gwita na mundune na marinyene ja muguru jwa gekuo ukorirwe kumucokeria nkatho ukorirwe kumwira mwathani kwene gita oni nda mama metarone mwathani kwene gita oni nteizi kwithuriria oni nda titezerete ende mwathani wandugura metho na mwathani ndiromba kinyana bakwa gutoka mama metarone gutewe ukethirwa akithangika gutewe ukethirwa na poverty gutewe ukethirwa na delay atethinga toimanto zakari kana zakari ja mathoku nonto mwathani oni no anditire oni jara ndathitherie tene jama
mai jate karabona rietwenere Jesu Kristo nikenda ukomba kwithira ukimucokeria nkatho igita rionthe ukimwiraga na baba mpete mukurujo mpete mwekurujo mpete mwathani bwega nyonto bwa wendo bwaku au kinya nkomete umbi kugerie mwagithira niki nyonto nwije gucokia nkatho niki nyonto nwije kumuromba niki nyonto nwije kumukiria ende akainge turi concentrate na nyombera twatharimirwe nweyo ora tutira renovate ora tutira mekira bira bibati kuthambieku ora tutira gurira ite ora tutira akira rutere arangare tukagura tweke ora kana te ng'ombe teki tukorirwa kinya munda jo twajogorere tugituragia maru kwena ro gwa utethera gwa gicokeria murungu nkatho rira mbeti twekete ugakara ukiugaga ito mwathani kwena thina ukorirwa hatiri mwathani ujuri arakujokia aragwikira nguo arangura ibweku arangura methori jaku arakureta akue nawe utiona kumucokeria nkatho au nio Ibrahimu nkuona Ibrahimu aitetie kiremene na Isaka riu nire gita riori aitetie kiremene ndikumenya ketha no thugani ori Ibrahimu athuganagia ende no aitetie kiremene au niore au okuga mbeti tikungana au ogo complain kuragete gwitie kiremene kwetho kinenkaniria Thanksgiving kiri mwathani waku. Bwana Yesu asifiwe. Ni untu boborito sana, ni untu boborito mono kwethira ugikia kigongwana kiria mwathani wengu akunenkerete ni untu wina nyama na wina mindindi mirito katukaromba sana kenda tumba kuraga miriji eje tugatiga eje twikumetie nio eje tukethira tukithongira nio eje tukethira tugitametho jetu jara tukuona mantu za mai na tutienda ikumenya eje tumete twaremwa kurungamana kanisene tiage ya siasa mereje twenio eria tutega bangi tukona ibo bathoku itwe tubui mereje twenio eria tutirombaga mwathani tumwera ibwega ni aria tukinyetie aria twitete ni araja murungu wakiao katubati kwetho tukimenya mere ni gutwangaratania thaa imwe ikagira murungu kanya ethiro uria umuthikiria na mutegeri wa Weru TV ukomba kumenya atiri mwiri jojo jokomba kwethira ntukwe jokikwebera ugaitia wenka ino kethirwo gita mwathani ake maybe aketha agikurikania akethira agikurikania uria wa mwerenchaga imbi wa mucokerie mwathani ujo wengwa na ije igukwira inya sorry mwathani riria augaga sorry ireria ona kujukia bionthe biria biaku gakuongaira na inya nkuruki riria Ayubu ombere kwithira agitana bawe na gutachore bawe na gutabiria bionthe ari nabio mwathani amwirire sorry na kumurestore gikeno kiawe kirachokera ija ogwa nkeza au gwaku kethira nkigwithia thamo cio wendete sana mwathani akomba kumbariria akambira mwire sorry na ninkeza na njira enge nkagura enthongi nkurukinye unenene ogwa kinya ntugite rietwa sorry ukaigua kugwirwa gwaku gwacoka mwathani na tu restore into uga concentrate mono na uria bangi bagwita na ngare ugogeta na maguru uga concentrate mono ora bangi bakore irio biro wona jabio biega ogwa na gwokire jabiro wona jabithuki gakwira na makwina muntu thaici urikiri pipe mukoune gagwikirwo churu kenda biomba ikwetha bikemeruka kana bigekara kiune ende uteomba iko concentrate na mwathani uteomba iko mwera murungu spend my life jokia kanya gantukwe kwa jokia kanya kegitare yakwa jokia kanya karea kontha ndina ko mwathani ugakare nani otienda kwethira okira mwathani u atugacokeria mwathani nkatho nonto no we nyoto gambaira kire magamba egwa wena magamba tiga gukaroge complain na ore ora meneru antu bakwenu abo gutunya munda murungu na ije na murungu aeja na kiria izige gagutethia itutiga go concentrate na thina sana mwana okwa kuma athomere atona ngugikinyeka rina ni wathomete sana tiga go concentrate na boreje tigo kuthithiria kara ukimenyaga kwina bwona gwa
butithithikite bunthe bwambaeria na mathuganio jaku kwa ukara ukionaga buria butithithikite kenda buthithika. Ezekieli akorua atiri mindindiji yomba kugwatana. Bwana Yesu asifiwe. Ezekieli akauga ntije Murungu nogwe omba ikumenya. Bwana Yesu asifiwe. So Jared maingi mwathani omba kwithira arungamiro terene rwaku akuria ogwe no kuona jaka ugaitia ndege witenio urio muchokairia ukona jaka bu impossible. Rio nthi twithirwe twina positive mind. Nuntu kuona buria buti kuona buria butithithikite bwa mbere ibutethagia. Ethirwo ukiona buria butithithikite muturire-ini jwaku nikenda ukomba ikumeditate, nikenda ukomba ikumenya uria ukaromba mwathani ukimwira ibwega mwathani kwina untu ndironere utuku indironere mwathani ministry ekwe igikura indironere mwathani ati ukambikia into another level indironere mwathani ukindwirira nthu bakwa tegita rionthe nukuga kwina nthu ngukara nkiona kwina arogi nkuona bakindoga kwina njaite kumpendera ogwo ukuga ni ubwakara nyuntu Ezekieli akwira mindindi igwatane nithithia miruki na ite ni ayere kirindi gikingi na gikinene. Bwana Yesu asifiwe. Ugatega mindindi urere emi mugaru ugatega uria mwathani agukwira njonde onditire kigongwana thithia uria agukwira tiga gutega ake thithia uria agukwira nyuntu mandiko ija gutwira atiri kire yukure Joshua itukarage tukithithagia itukarage tukiaragia mantu ja Murungu na kujonaga na kuja thithaia uria wengwa augite kuja thithia ijo jareta thina kuja thithia kwi thina nene muno. Mwathani akombe gugutongeria nikenda ukomba kuona buria butithithikite kenda bukathithikira kiri muturire jwaku na tukimucokairia nkatho sana. Ukethirwa wi baria bombere kwithirwa bakiorwa murimo jojo mutigiri beta na borirwa itwithirwa twi uju wombere kwithirwa gicokera Jesu na omba kwithirwa akimucokeria nkatho. Riu ni ruro tetorwa mwathani kiri ana bawe. Moto